Merhaba Juvera, ez Aziz Tekin. Di beşa yekem ya Nubar podcastê de gerînendeyê giştî weşanxaneya Nubarê Süleyman Çevik dibe mêvan. Li kileka kesên wek nivîskar û wergeran em dixwazin çîroka kesên li pişt perdeyê ket didin jî bêzanîn. Ji bo wê jî di beşên pêş de em ê bi edîtör, redaktör, berksaz û rûpelsazên weşanxaneyê re jî biaxivin, goh bidin pêvajoya karê wan jî. Me got divê beşê de Süleyman Çevik misafir e, lê helbet ew xwediyê malê ye jî. Divê sohbeta xwe de bê ku em li ser mijarek diyarkirî bisekinin, em ê danûstandirekî bi giştî bikin. Ev axaftinên me di formata pirs û bersîvan de derbas bibin. Süleyman abi merhaba, tu bixêr hatî. Navxêrê davî serçava. Süleyman abi figürekî naskirî di nav Kurdî da û xebatên Kurdî da. Lê zêdetir em te xebatê weşangeriyê dizanin. Lê ji bo ku em vêtir nas bikin titkarîyenekî behsa zarokatiya xwe bikî û ger meselekî zarokatiya xwe de qet ji bîra nekiribe hebe karî ji me re bibêjî. Ez gelek spas malata wekek evzîs. Ez zaroktiya me heta nedesaliya me li gundekî Çêlmûgê derbas bûye, gundê Erbokê derbas bûye. Piştî nedesaliya xwe em çûne Mêrdînê ji ber karê bavê min li bêderê fabrika çimento de dest bi kar kir. Em bi malbatî çûne Mêrdînê ji heftê û çara înca pêv em Mêrdînê man. Êcal Mêrdînê tawî mekteba navîn, mekteba destpêkê navîn lîsem li Mêrdînê xwendiye. Yani hetanî heştê û niha mala me li Mêrdînê bû paşê em hatine Diyarbekirê. Bîranînê zarokiyê tawî gelekin yani aliye okeda yani eskarın mesaj gunda tiştê ku mibûne û hene jî Mêrdînê da jî laniyê me hene kanûmana bibêjim çend heb hene tabii ez nikarim ka bibêjim dixwaze ez yekê hema ji okê bibêjim wexta çûme mektebê birê me derve mekteb dixwend her wexta dihat malê xwendin û nivîsandinê ez hîn kiribûm min Tirkî nizanîbû feqet me bi Tirkî dikarî bixwenda yani tiştê me dixwend me fêm nedikir me herf zanîn min wexta metnekî me dixwend me fêm nedikir ama mizanim kanî bixwenda çûme sinifa yekê birê min ê biçûk jî bi min rabû me pevra destpêkir paşê salekî min sinif derbas kir yani sinifa dudiya min nexwend mamosta me got mêzekir ki ez xwendinê dizanim lê ez ziman nizanim cana da ji min re digot textîl ava tişta binivîsîne min ji zarok re dinivîsan rokî mekteba ji mamosta keleka me hat vê derê ji mamosta re min re got ya te got va teşxuret te mamostekî dîtiye ava dinivîsîne filan got baş e ji min re hat got dizanî her tiştî binivîsînî min got ez zanim de got ka ez zane binivîsîne min jî girt ez zane nivîsî min cih tîrane nivîsî ew bîra min damaye îcar tabii paşê mamosta min ji müdürê min re got vala ka dizane got salê wî jî mezin in zaten got fam dike her tiştî dizane wî bira sinifê derbas bike sala yek sinifa yekê min xelas kir ez çûme cem müdür navî Ekrem bû li sê pirs me pirs kirin min bersif da got her salek di siya da bixwîne min de nexwend bîranî wekî de hene ez kanûm wana bibêjim de bila dirêj nebe. Em werin ser salê te zanîngehê te jî rojnamegerî xwendiye ji ber ku ez jî mezûnê rojnamegeriyê me li Marmarayê me heman zanîngehê hema me xwendiye tevî du wextê te de herhalde navî fakülteya basniyayînê bû. Basın yüksek okulu. 4 sal bu navî yüksek okulu beni. Sedema rojnamegerî hilbijartina rojnamegeriyê çi bû gelo? Yani tabii qasî ki ez zanim mala me da bavê me hîn li gund bû rojname dikirîn yani gundê me 25 kilometre ji bajêr dûr bû bavê me diçû cana rojnameyê me hekî dim danîn ji roj bayîkî re li hev kiribû digot ji vê rojnamê ji min re hêlîne ez ê werim bigirim rojname tin mala me de hebû em çûne Mêrdînê jî me dîsa her roj rojname dikirî tiştê rojane em bibêjin em tev alaqadar bûn yani tiştê wa û yani sebebek wî ku em bêjim îlahî min va nivîsî û ez va derkevitin nebû tabii ama wan dema zaten kesê ku tercihê dikirin mîna nebû tercihê zanîngehê dikirin dikarî bûn tibbê jî binivîsînin mamostetiyê jî binivîsînin huquqê jî binivîsînin hevra dinivîsandin yani tiştê em bêjin kategorî wisa jî çê nekiribûn min jî gelek mekteb nivîsî navan da ev jî hebû ev hat tu ku panê min têr bikira tiştekî dî jî bihata fakat ev hat yani ji min re yani ama bir tiştek roja ve alaqadar tu mutum bala me dikşandin. Meselekî te ku te ji min re bas kiribû mesela sarı basın kartı ku li Tirkiyê didin rojnamegera û gelek derfet ji bo rojnameger boî xwediyê kartî çêdibe te wextekî dawe jî lê vê kiribû ew karî behsa wî meselê bikî ji ber ku yani ser rojnamegeriya Kurdî ser kovargeriya Kurdî kesê ku vî karta zer sarı basın kartı girtiye yek jî tu yî. Yani hat tabii ew ciloka wî pir dirêj e dema me dest bi nûbiharê kir karê kovarê me kir wê çaxê me çû miracata karta çepemeniyê jî kir her carî ji me re tabii hincetek gotin yani ji qulûlê derbas nebû ji okê saziya em bêjin salê dijara û komisyon derbas dijviya komisyon de derbas nebûye me her carî tiştekî ji wan dipirsî me digot mesela bibêjin ji çi derbas nebûye digotin em bêjin ji filan madde sê meşhûn da zaten mecbûr bûn cawabî dame yani di qanûna resmî da dema ku tiştekî pirs dikî mecbûr sê
سيم هذا جواب تبدنته أو أنا سيم ختام دجال كل جواب دنامه قلت مثلا فلان مادة برسكم سيم هيدا شو ناد بيجن مادة بعد بيجا أدبيجن بكي باشا أبغى تشتكو كارين وشانا يعني كوفانا ما جكجان أو كذا رد هاتيرة كلن داوين قلت جالي نترك وعليا بيجن مثلا تشتكي شاندي يعني راست نقول تجي كردي كردوية هر جاري تشتكي قلتن ما بذكر مثلا بردريج دبوي وين نافبر إذا كوفارا ما معنا بو من نافبر دا كوفاري سالكي دي سالا عندما سيمها جارك تم دست بكوفاري كر لسر مراجعات بري مديسا مراجعاتي وانكر أوراقكم هرقاف يعني رسمي ما تشوانا تشاندن وانا جواب دلان ما وانا تف أوراقي وانا هالجا من هنا باشي ما مذكر كيف أنا برسفنادن أشوم أنقري بويفينا شوم أنقري روجاكي شوم باسن يعني أفرماسيون جانم مدولي هبو أشوم هم كوفاري مدور هنا أو كان قوت كوميسيون بيش اسمه جاري چشم جویا بو اجاره دم بچفه دیسا نظام مديري وان رام تليفون كرمغو اگر هناك ناس دعوه بدم قلت دعوه فنك قوامي حال كن زاتش مذكر حالنا كما دعوه فكر دي جاره اولي ما اوقات شو انقريات داوي حتى كي جدس بيكه ما مراجعات كربو حتى كي قرطانه حجده سال درباسون حتى حجده سال قرطانه نهاج تركيا تخمين دكم جبو وشانك كردي قرط ندان تكسيدي يعني تنها اسباب المجمع يعني وك امبيجن سازيك شخصي فرمي نفرميدا البته سازی که میشه آنادولو آژانسیا و تلت کردیه ترکیه ده بلکی خبات کاریوان ده او قرطاهیه فقط وقت تشتکی ام بیشن تایبت سازی که تایبت تا قرط هی ندانت کسی جبل کو شرطی وانجی بچکی گرانن گرد وشان دوامی آوی هبه در کفه ام بیشن ابی خبت گرد سال کنی سال تدا بخبت بیزات تدا بشغله شرطی وانجی بچکی گران تخمین دکم کو وشان جی پرزیدنت جان دوام ناکن تینا گرتن او دبن يعني بيشتي حجده سال او قرطا مگرت مثلا اول نها خودی کارت روزنامه‌گری یا سر باسن کارتی بله او شرطی وان بری باش بون بری تیارا ارزان دکرن بری ام بیشن تلفنی ثابت بون وانا دا ارزان دکرن تش مشتی وس avantajı وان هبون نه او avantajı وان پر نمانه نه تنی ناف واجر دا بلدیه عربی بلدیه وانا بلاشن ام بگن سر وشانگری و سر نوباری دما نوبارجی وشانخانه کی پیشنگ کود وقت خدا دست به وشانی کریه دما و دست به وشانی کر روشکی چاول کردستانی او ترکیه آبوری سیاسی چاندی به توای روشکی چاو هبو و چاو دست بکره يعني طبعا مثلا كردان بيجن برسكلاكا كردا ياجي جد تاع الدولة العثمانية دوام كلية جمهورية لاجي او تشتا دوام كلية كردي كان بيجن بشكل هس عالية نتبيدا بفكرن درباري كردا داس دريوان بيشا البقاجن جمو مثلا كردا تشتكي بكن مخابن او شرطنا التاريخ تركيا دا تجاري تشين بونا كي دس خاويتي فيكاري بروبلمك وبتشتكي دم روبرومايا يعني كردا مجادله يك تكوشينا كي قال لك جران ودجوار دانا التاريخ تركيا دا تاريخ جمهورية دا الدولة العثمانية تا امبيشن بريا امبيشن تنظيمات فردا و مجادلات تامي كردا تم دوام كليه الجمهوريه دا بشتي تا تلاقي الجمهوريه واتشتا بيتر جرام بيا طبي كردا جي امبيشن يعني تفدان ناخذ تاكم تكم ومجاري اوكي يعني بشتي حركتها درسمي بيبا يعني برياوي الشيخ سعيد ايام اغريه هي درسمي مثلا مجارا كردا ثاني صار الشيستي تماما تمريه يعني تشتكي كرد بكارن تشتكي بكن تشتكي بفيجن تنويه بشتي صار الشيستي ضربه بيستو حفتي جولاني وجنتاي دا بشتى قسم كي باوكا بقانون وانا اساسيه تركيا وشاغي تشكرن هناك سربسيت هاتيه كرداوي دمي دس بخباتي فكرنا بشكل امبيجن سازي فكرنا تشتاب كوفار دقستنا داويا صالين امبيجن شيستي هن كتير من كردي سيحب حتنا بثايبتي بوزاستان وسي كوفار مثلا سي كوفاري او دركتنا كوفاري تشابادا امبيجن دا يعني اخر شيء دا جميع دا كرداوي شاغي مقاله نبيسينا كوفارا كندنك بشاغي دركتيه يعني صار حفتي دمهاتيه طبي تشابي كرداو تركي تشابي تركا بشكل ري خوش هف قطان دنا دوي دمي بيفا كارن بيجن كرداوي شاغي بسري خو ايدي بشكل حركات كرنا يعني ري خستنا فاكرنا بيجن ري خستنا كوفارياجي قبلتن تشمش وشاندنا فقط تاريخ تركيا دا حتى ام بيجن يعني بتم بروبلم وبرسكليك افتشنش يعني ايكي واتشتانا كرنا در حبسا روبرومانا دابل ودوزوان وبنا ان بيشتي ام بيجن حتى دونزي ايلوني بشكل او دمك دونزي ايلون ببرياوي حكي قسمكي كان تشوشان درد كيفن دونزي ايلون ذاتا تمام فيها دبره 10 سالات تشتكي لتركيا ميجمشاري تنايا ماجي قالك روشنبيلي كردان دشنا اوروباي طيبتي السويدي خباتين روشنبيلي قالك تشتي باش تكن ماجي صاله دمك دونزي ايلوني هاتو كردي بقانون قدخه كرون يعني نكاري كردي كسوشاني بك دوله ازال دوا قدخه رابو بكرت برنا كفنا خوستي كمشاري الفراهي صاري حزام السنودي يكي ونود التيابيفا كرداوي شاغي دس امبيجن وك فرمي باجي يعني سلبسيتك تشيبو يعني برياوي ازيابيجم برياكي دونزي اف قدخه ازرا بس يشاركوا فالي كردا دركتون يعني حشتي وشش هفتا بيفا
چار حب کوفار و ام بیشن روشنامه کی هفته ای فلان تشتی وساك دست بکرو فقط نود یکی پیو او قد خرابو نود یکی نود دیا نود استیادا فلان کوفار و وشانخانه هاتن آواکرن ماجی نود دیا دا من نوبار وچاری آواکر پیشی وقت وشانخانه آوابو ما عدالی دا ما جوتمه داجی کوفار دست وشانی کر کوفار مهانه بو برای کوفار آواب بدر کفا ما چارپین شب کتابی کردی وشاندم یک ترکی بو سه چهار حبجی کرمانجی هاتبون وشاندن ایوه دمی تابی کردا یعنی عالی خواندن و نویساندن دا مخابن تشتکوانی اکتنا بو حتی ایما بزبلت دا بو ام خباتکاری وشانخانه که کردی بون ام نوباری بون ام خبتین یعنی خواندن و نویساندن ام ایملامه و ایرو گلک فرق بو یعنی ویچاری مجی نکاری بو ام بیجم بی تارزی بی شکلی ام خوش بنویسینن متنکی بون راحت ifade بکن راحتی کردی بکارم خو ifade بکن یاجی متنکی ور برما ام عالی زمان در زمانی داوی راست بکن تشتکو سامجین زانی بو یعنی جی که ما ام تداون وشانخانه کو ام تداون جمره بو مکتب اوی لوی تشتی گلک تشتان ام لوی درهین بون جبر في کردا عالی نویساندن دا تشتکیوانی کو مثلا خو بکار بزمانی خو ifade بکن او بکن تنبو و دمی طبی صار نودی دا الولات مجی شرکی پر گراند جوار جیبو گند هات نشوتاندن انسان کوچبر دبون انسان که ام بیجن هرمی گندا و درفال دبل دمان وانا مجبور کوچی بازار دکرن تشتکی خراب هبو یعنی به نقطه دا یعنی ناف ام بیجن الولات مال بازار منا فایلی مشهور هبون و پر زحمت بو و تماملی کارک مسابقه یعنی ببین نویجی هر چقاس ام که ام سیاست و ام علاقدار نبون تمامی مکارکی چاندی کلتریجی دکر افتشتکو ام مجبرکو ما کردی و شان دکر ببین نبی معامله سیاست دیدید حوالی میکو ام بیجن ولات کووارا ما بلاف دکرن گلک جارا هاتن گرتن یا جلی برشتن دو یا جلی دا لی بگریانا چانتی واندا ام بیجن نوبهار بدیتانا گلک جارا حوال نهاد بیجن هنکوی چاقی های ماشي گلک شتا جانا چینه دو نها گلک انسان پاشی جمرا بیجن یعنی ام بیجن برنا خرقولا ifade وان گرتن تشتی و ساجی چیبون یعنی هر چقاس کووارا که کلتری و چاندی بجی جبرکو کردی بو به معامله کی وسابه رو برودات و دمی معمولی و دمی جزاتن دوا مجارات زیاد او کیمات نبون یعنی متن کی کردی بدانا تدا چگوتی چنه گوتی نمیم بو تمامی معامله سیاسی دیدی کردی و دمی نو یعنی اشتی ام بیجن سال هشتی به ام بیجن خبیر بچکی شیار دون و شان خود دیدن کووار دیدن کتاب دیدن جان پر انسانی به هیجان و عشق ام بیجن واتشتنا دیدن کیف وان دهاتن مراق کردن دخاندن تشتک نزانین دپرسین و دمی اینترنت تنبو جمرا ام بیجن هر رو محقق نامه دهاتن نامه ام بیجن حتی کووار ما وسال و دمی بنرن کووار جماری و دمی دا ما نامه خواندوان دادن همین نامه من ندادن چون جانا تشمش بس کردن جانا تشتگوتن جانا تشتخواستن اما نامه کی وسامه تدا تشتکی بدی تام دواشاند مگلک نامه جی وسال رو پلی کووار دا بلاف کردن واشاندنه روش بگشتی به شکلی بو ته پانوراما کی گلک خوش راخص برمه بوی وی دمی تدنا گوتنه دا باسکر بوی کو دیروکا نوبهار بزانین هنکی سری او مثلا کی تگو نوتو دیا ادارا نوتو دیا دا دست واشانخانه کر و بکشان و پرتوکی دست بکر تهشته یعنی بکشان دست بکی بله چوا یا اول کتابه رساله براتی یا بعد زمان مترجمه کرمانجی کرومه او واشان باشه او کتابه وی حرف تیپین عربی کرمانجی موشان البيوان بيسوسيامي سابد زمان بيوي مچوك بدي زمان وانا دركتن كتابكي لسر نميجي دركتن باشي يك دو كتابي مي تركي دركتن يك دركت براستي يك دركت دوي اريد حتى 4 5 كتاب ما درخستن ما جوت مهدا مدرس كوفار نوباري كر كوفار نوباري وجاري ما جوت مهدا وكمهانه دركت بربسياري ويجشتي صباح قرابو اجي بربسياري نبيسارم بوم وي بفي شكلي كوفار نودو دي ادم ما جوت مهدا دست وشاني كر مهانه حتى 8 سال وسا دوام كر ومهانه بيوا حرتيا اشتي بالداميره كاس المتفقه كوفاري زيدا بو ان البته طبيعي شو مثلا بفيجن جانا هذا هوال چون هند هاتن پر جارا ام دهب بون سيكس بون علي قرادني زمان كي هات بشتي چوينا كك صباح المانياي سلمان دولوفان هات علي زتن لفادر ابو امتم ففرابون جانا سيجاره سا ام چوين ماتني بوچيون هاتن ففرا تمام كر يعني جميع مساچي بوكو ازانم كي چند دماجي استنيما يعني كوفار طبي يعني پر امسي كسبون جانا دكسبون جانا استنيبون وسا دوام كر حتى 8 سال بشكلي كوفار دوام كر جبر كوفار مهانه بو زحمت بوجي يعني بالشخص كي يجي شخص كوفار درخن ثاني شاندنا ما حفتكي دقرت يعني قلب ما حفتكي دقرت ميزان باجاوي هبو خندناوي هبو بوستا ما بحفتكي دقرت يعني دوي نافبري دا هم تبشيني هم تبنفسيني هم تبخيني هم ميزان باجاوي
کنترل بکی هم جرا رسما ببینی هم چاپ بکی و بشینی مهکی تیرداد کر گلک جاراج بروی دک جمار پرا در خستن یعنی در و تابیت مسئله میزد کی مهکی مهی جاره کی کرمانچی تمامی مریض کر و چاقی اینترنت نبود و چاقی نویس ما به مکنامه دهاتن مکتوب که مکتوب دهاتن وانا مرسل کامپیوتر ریز دکرن پاش مدخواندن پاش میزان پاش جوان دکر اوا هفته کی ده روزه مزیداتر دکر هفته کی ده روزه ماجی ام بیژن شاندنا کووالی و پشتی یعنی وقت ندم مهد خلیا ایجاد کووار دگر در تسبیح کلا دوی آریدا پر جارا کووار درنگ دکت دوی نقطه دا بروی مسئله ذاتن بروی مسئله کار زحمتیه کار و قدر و کستنه و یعنی دوی جانا چند جارا اسب تنیمام یاجی حواله کی هبو میزان پاجامه چیت کروسا جبروی کووار گلک جارا مجبور اندرنگ دما ایجاد مکاری متخاص هفدگل کو ما کتابه پرتغال دست بکربو پشتی کووار هات کووار درکت پیش کووار مجبورن هات ناس کرن خلکی کوواری ام بهتر ناس کرن من کاری دست کتابه بکنم کتابه بوشین حتی کووار مهانه دوام کرد 8 سال دا من کاری ام کتابه جبر بوشین نباوی 8 سال دا پرتغال درنکت کم درکتن یعنی جبر کو وقت نبو ام پرتغال جدارخن 10,000 دنیا پیو دما ما کووار کرسی مهانه مگرانی دا سر پرتغال چاقی ما پرتغال دست بکر ما پرتغال شاندن یعنی پرتغال می کود هان درکتنه کارم ببیشم 10,000 دنیا پیو ترکتنه بریاوی بسی هب پرتغال درکتنه یعنی سیدا درکتنه جبر کو کاری کووار پروگرام بو زحمت بو و آماده کردن اوی وقت گرفت شو پرتغال ازت وقت ندما کووار جی تشتکی مدتیه یعنی بیژن سولانی بیژن درک کرک وقت خدا زمان خدا در که هر چقدر او تشتا ما پرجارا من کاری بو بکره جی مجبور من بیا دقت کرایتی وی شرطان دکر یعنی کوواری وقتی دا ام درخن و وقتی دا ام بشین دگر کی پرجارا چی لگور داخوا زمان نبویه کووار نه سه مهاجرت درد که و هر دم دو وقت خودش درد که سالی داویدا کوری خاصی از کارم بشوپینم پلان ملان کوی کوون وی بکن مهانه آن دو مهانه تنه نفسه يعني طبي كوفار زحمته كاري كوفاري إكريا إتزانه ويجن حتى الجول قانون تركيا تشتي إتزانم كاري إنساني بكوفارا ومجول دبا وبروجاما ومجول دبا وأنا كان سال بري تقاعد يعني دبي أنا يبرما بايد ويجمانا بري وبن يعني كوفار كتيبة زحمته يعني ما جبرك وقت دا دركبه محطابي تقلك إنسان هنا ميجن هر نيش كارك محطابي تيا جرات طيبتي تشتكي رسمة بيدا دكي نوا بيدا دكي روبورتاج دكي نزا شفران زحمته جبر في كوفار ما هاي جارك مرة وقت درخه جرى قدره كبر باشبه جرى كشاربينش كستيلا بشغلن وكاري كتيبة وكوفارا مرف جهف جيبك يعني هم كوفارا وكوفاري هم كتيبة مجولبي نكاري حد يجي باش بكي حد يجي تلا كماسي دي مين ببينه بي إجبار في أجر كتابي كوفار أمبيجن كاري وي وكتيبة جهف جيبكي جرانية بدي كوفاري كتيب كوفار مريكارا ما هي جارك درخه أما دبي جدا قدروكي سالم قدروكي باشبه حتى إمكان هذا مرف كاري كوفاري نديجي درخه يعني هم كوفاري دنها نك مثلا يحوجي كوفارا كيزاروكا برهي ما كان جرات تشبس كل ما يقوم كوفارا كيزاروكا جي ام درخن ما خباطه ويجي كر بشكل ام سرجي خابتين فقط مخابن جبرك وام بيجن انسان كفيا بريفا ببا وخشل سلب خابته يعني ريدا نوسته وبرنده حتى ام بيجن امكانه وهبه دوف دريج ويا دوام بك وكاري بسر بشتاقه ومريف ريدا نيفي ريدا نهله مخاب من نكاري ام دست بيركن ايجاد verbi احتياج كوفارا كي صحيح بمن اما حالي حاضر ايرو نوبار سي مهاجره كي درت كبه في تارزي دوام بك بمچيتره مركانه نافروكا كوفاري دولمند بك يعني كوفار ايرو مثلا جويدري طيبتي خازم يا ببيجم كوفار ام نويسان ناخوازن ام سر ناخوتن مالا وانا وا جالك سباسيا وانت كنت بيدري جالك انسان شري خو هلبستي خو نويستي خو مراد شينن قاسي نيف كوفاري بلك كوفاري كيجي نويست مينن ام نكارم بوشين جبرك جينامينه ام طيبتي سر كوفاري بخبتن ام طيبتي كوفاري جبو وشاني اماده بكن ام دوسيه اماده بكن ام جينسان نويسا بخوازن از باورم كوفاري پر دولمند ببه ام دوسيه طيبت بمجاري طيبت دركبه مرف كارت شتك مسابقه يعني كوفاري دوين وارده ناوروكا يخرت بك دوسیای تایبت چرا چه بکه و انسانی که نویسکاری کردی رو نویسکاری باشه نه سیاسی دا نافدار بونه که نویسنه قلم ما پرخورته ifade ما خوشن انسانی ما ناست کن مرد کارش وانا نویس تایبتی نویسا بخوازه کوواری میش کی دولمند بکه به من چیتره اما کووارک به من بری کووار نوبر مهانه حوجیب کووارک زاروکانه بانگازی کی بکریه کو کسین تخوازن دوسیه چکن جبوی نوبهاری ذکریه اری کارنسی
4 حب 5 حب نویساج سپوری وان بگرن رپورتاج کی جمرا بشینن امی و انسان وک ادیتور دوسیه نشان بدن و امی کوفار خود بیش ادیتور فلان کسی آماده کلیه و دوسیه کیف خوشی بوشینن اگر تشتك وسابقا بريك آماده بكن دبي مراتي كفنتي كلي بيجيك مثلا تشتك وساز تخازن بكم بلكي فكرك ما كهبه بلكي ام تشتك جمالا بيجن ام نافف دا باف بشي ولن استشاره بكن تشترا ووقت مرد كاره تشتكي خوشتر شي سر کواری اپی آخوین و یک پرسا داویل سر کواری از ویا بیجم نوبهار گلک پرتوکین هیجا چاپ کرنه یعنی واشانخانه با اوی کی درای گشتی دا تیزانین لی کوار بخو زیادتر تیزانی واشانخانه دم ناوی نوبهار تی بریا واشانخانه کوار تیزانی تجوی ممنونی آن تجوی بیت چت کاری بیجی بله از گلک ممنونم یعنی کوفارا نوباری طبی تایبتی کوی هیا ام بیشن دودریج دوام دکه ج ناف کواری کو دوام دکه یا تمن هری تمن دریجه و کواری جی کواری ام پیشی ام بیشن پیاسا کوتی دام هاتن ناس کرن و بوی شکلی از باورم مرف نها واد سالین داویم قاسی که قیمتی ام ددنا برتوکا قیمتی ام نادنا کواری دوی کواری جی عین قیمتی ام بدنی یعنی وقت مقوم دوسیا و تشبشتام درکه ناخاش دوباره بکم یعنی کوار جبرکو واشانخانه گلکن ناف پیاسا کردی دا اما کوار کمن جبر وی تایبتی نوباری جا و نوبار هم ناوی واشانخانه که هم ناوی کواره که یعنی نمونه ویاد ترکی دا جنبش والله یا مثلا والله درگسی والله اینریه اف تایبتی خوشه بمن و به شکلی یعنی کوارا نوباری ناس کناوی طبیعی که فشت بم او جی جبرکو دمک تریج ناف پیاسی دا وک کوار دوام دکه دهش هشی انسانی مدا میشی واندا بهتر کوار همایه دیگه کنها ام بیشن 450 کتابی تو شانده و کتابی تربر چاوانه کوارتا هر درک واندا ده جی واندا جی به نامی نجی اساجی ایماجا کواری ناوی کواری لپیشیا و شاهانه خویات که بلکه وی سالین داوی و شاهانه جی ناوی بلنده به ته روشا سالی نوتی کو نوباری دست وشانی کر جمرا بتوایی گوته لی امور سر روجامه ای روجبوی وشانگری روشکی چاوا ہے شو تیزانین کریزک آبوری ہے لترکیه و هر کس باندور جویا دگره وک وشانگر وک کوارگر نه روشک چاوا ہے yani Ali Aboli da devam edinlerin yani tamamı خرابه yani Ali Aboli da hakikaten jî pir خرابه peri fiyatı kağıza bahay kağızan yani nizam gerek meri hesap ke bavarım sikat çarkat bilin bu yer korsala çünkü jiber ku dolar ve euro derveti hem vaka dolar jî kağız vaka kağız hem bahay dolar ve euro bilin bu ya hem jî dolar peri Türkiye kıymet kritiye millet yakun ha herkes zaten vakta insan der marketta insan der tişteki dikre defroşa breda der ve xarin ki tuxav ki kadibine zaten revşa piyasayı çavane ev tişteki kul پیاسا کو ابوریا و چا خرابه پیاسا چا خرابه اوی تاثیر ترکانجی و شانگراجی کلیه و اما یعنی و شانگخانه ترکانجی کرداجی ویژویا تاثیر گرتیه اما بخوا استش اویا گلک جارا از دبیشم و شانگخانه مزاتن بقریزه و دوام دکن بقریزه درکفن بقریزه دوام دکن یعنی و شانگخانه کردا ام بیجن عمری خو دوام کرنه هر گاوی تموت بقریزه دا از بیجم اویا راستیه که یعنی هر گاوی قریزه مزاتن هي فقط اف قریزه کنها هاتیه یعنی ام قریزه بری و شکی مرفیم بیا یعنی تموت مرف دردي برا بكشينا وبيجم مرن كاره تاريخ بدا وحسابي خو بك وراحتي حركات بك ما افقريزا زاتن لغت تم هي زاتن بياسا كرديدا فقط قريزا داوين جبرك وشرط تركيا دا مثلا رونانه دوز رونانه او شرط واش قريزا داوين بشكل جيم بري خرابتره ايجار اف دوي نقطه دا دوي مجاري دا مجرى ابولي دا حقيقه لو شك خرابيه اجالي ام بيجن سياسي بجي كردا دمن داوي دا بشكل اشكو شوكوان وكبري حبكي كيم ويا شفاوكي يعني اتموسفير سياسي لو عندنا كرديجي تسهيل که اول تایبتی پشتی خرابونه چی پیواجه چاله سریه وقتی که زیاده خراب 3 سال لسر باشنگرا کرد باشنخانه کرد تسهیل خراب چی کرد و 3 سال کرد وکبری میجن جوی اینی وی روشی مو بچکی وکبری نه نهایدی به لبورس 3 سال بری بهتر لوشانه خو خدیدت کفن لکردی خدیدت کفن ویا کارم ببیشم یا جالی ام بیجن کالیته و از بیا بیجم عالی کالیته و ام گلک نه باشه ویا لبورس سالی بری پر باشه باشنخانه کرداش کتابی چاپ کن جالی ایملای و جالی رسمی و جالی کالیته و دیبانی و جی اوا سالین داوی باشن و وقتی هری باشی خندوانی زمانی کردی لگور سالین بری بهتر کردی فهم دکن کردی باشی کردی خراب شفچی دکن متنی وقتا دخینن کارم بیش و متن خراب و یا باشه وقتی با خراب کان کتابی رخنه بکن خریتیزه بکن اوا تشتکی پر باشه یعنی چقدر خندوانی کردی پیاسا ترکیه دا کم بجی یعنی بیش 1000 10000 4000 5000 یک انسان بجی او انسانی که بکردی و موجودن علاقه دارن اوانا جویشی فهم دکن کاری فهم دکن کاری توان باشه از بی پرسه اشتا پرسکن گرک مراقب کم حتی نه پرتوکه کی کت بخوازی چاپ کی لی جبه درفتی آنج سده میدن کت و چاپ نکریه هی تشتکسا
پرتوک هنه مثلا مجاری مختلف تا مچاب کرنه هنه یعنی بازرا استخوازم تایبتی یعنی سر ناوی واشان خانه نوباری فرهنگی که باش از چاب کم فرهنگ باش یعنی هبه هربت پیاسی فرهنگانه فرهنگی باش یعنی فرهنگ زانه فرهنگی زوری هي فرهنگی دستای بریکی هنه وانا او کنه فقط تایبتی واشان خانه نوباری دا تمرا دلی مدا هي کو اس واشان خانه دا فرهنگی ای نوباری نبوی امبیجن فرهنگ مثلا فرهنگ کوساک امبیجن احتیاج خواندوانی ما بگنه چون جان خواندوانی ما جمعت خواستن دویجی کافرنگا و هیئت فران اویا مراق از خواستم چی بکنم یک ایدیدی اجی مثلا سر گرامری بکردی کردی ifade بکن مثلا چه کتابی مثلا کتاب عزیز مبساکر کتاب دا مچاب کیا و ترکید بیجه بلکی دواری گرامری دا مرفن تشتاو که ام بیجی مثلا کتاب هنه درباره تاریخ ادبیات کردی دا یعنی ای سالی بری بتایبتی تاریخ کردان دا تایبتی جی 100 سالان ام بیجن 100 سال 11 12 او دمادا مثلا انتخابات هنه دوره ایوبیه دوره مروانیه دوی مجالدات قچافخانی عربان دا هند کتاب هنه مثلا خباتک و از باورم بيكرن ويالي دمر كتابك تشابك في الباشتبه هنا طبي كتابي جور مجور اما خاصه مثلا عندك روماني دوله من ترهب المعرف تشابك كتاب هنا مثلا معرف قالب اوايك تقاليته كدم تشابك وحكي امبيشن ديزاينك نو برجك نو وتصارمك نو مريتشبك تشتي وسهانه طبي ابجي مراقه من تخازم شتيج برسم تشتكي جلك بربلا وشانجر ببراني برتوكنان بيسن هلبت میناکین برواجی ویشنه سدما تبخوچیه دچما پرتغالیان مسادی زوسا برسم يعني از بيجم نا فورماتا كوفاري كان تصال بالي ما جوهر حتى وي شاغي من بكا ام بيجن نيفيسا اديتور نوباري دا نيفيست نيفيسان بيشتك ما فورمات جوهر اجبي باريجي حكي خلاص بو نبدل منه اما يعني انا نفسي بالي من كوفاري دا هرج باري دا ناس سنه نيفيسين دسبيك دي بكا بيجن اج نوباري باسا نافروكا بكم تشتكي ستوبر كي نفسينا بالي من سيحب روبل من مثلا بكا اناليز بكا روجافي مشتي يصاد نيفيساندن صار بالي داجي من نيفيساندن يعني افج مرات دردك لازم بنفسي حقيقه جي اما نكارم بنفسي يا راستي عندك انسان هنا مثلا جمد بيج مرات بيجن ادبيج من نكارم بنفسي سبب يجي شباب هم كوفاري ومجول دبن هم كتابه مجول دبن كل دوسيا يكتن كلا خرابن يعني جبوك از بنفسينم از بخوينم از تشتكي مرا از خجبوخ وقتينم از بيجن كاز في حفتي في ما هي از تشتكي بنفسينم لسر في مجالي بخابتم مقابل حتى تانها وتوحتك من وساتشينوية تمامي از بيجم كوفر امادات با كتابتين كتاب اماداتكم دشبيتكم دكم شغلم تميزاتكم وقت كوفر جارك انت ودغرميا يعني وكا ام بيجم واتشن ساله تمامي وقت ما فيش دي درباسويه قابل مشكله جرا مخستيه على سهل مجاره بنفسهم بكا كتب بنفسهم بكا مقاله بنفسهم يعني ميجي مدى انتشتنا از مراقتكم هو مجال جي حكي دزانم ادقان دبي مجال دا نفيش بنفسهم فقط مقابل وقت من ديتيك وازوانا بنفسهم يعني ادبيم هل ده عمري ما بفيش كده درباسبه حتى الضويه عمري خو اگر از وي كاري بكم فيش كده درباسبه او يجي اف تشتاجي من بر خمجيندك بر اس بي دي شمكو از بكار مثلا وكاري ما حبكي سبك ببه أزبونم كتابك أمادة بكم ياجي أزبونم كان حب مقالات مشاركة بنفسهم ياجي قد نبى جبو كوفارا نوباري هل جمالي دا نبيستكي ليكوليني ياجي تشتكي مجاركي تثبيت بكم بنفسهم مقابل حتى أنها من أو فرصتان اللي دوی پرسر علاقدار وقت زیادتر وکم چندا بیرانی نفساندنا بیرانی ناجی لبام هنکی کمل گوره چشی دیدن تدفکری که روکی بیرانی خوب نویسینی يعني از دمك دريش طبيعي از 3 سال في كاري دامه قالك انسان في او كده من ناس كرن قالك انسان رام بيجن ونشتم رابوم هنك تشتاتن سريمه هن باتشتان از يعني ابونا جو مربنا نيستر بمكي ماسيه دبي مرب بنفسته ذاتن او بيرانين parçayek jdiroka mene biraninin insani menna insani nafkari kurda ti da xabatin kurdolojiye da xabat kirne divan wala da ket dana dibij xo binivsin avana ev demeki waqteki biraninin xo berçavê me vedikin ronî dikin eji tabii çuqa insan merak bikin nekin em nizanim ama tiştê ku pêvajoya nûbarê da serî de heta niha tiştê ku hatine serê me û me dîtine û me naskirine û em bêj ew rêya kontêra derbas bûne divê ew kêda tabî bibe nevê divê meriv hin tişta binivîsîne yani ez bixwaz bîranînê xwe jî nenivîsim herhalde ew ê tiştekî pir xerab bibe divê binivîsînim tabî ew ya jî wek divê jî ew ya jî heval ji min re wextekî bidin me bibêje kî me wextekte her binivîsîne ez jî ji min vî barî xelas kin ez jî her binivîsînim هیوی من وقت ببینه و بیرانه بنویسینش برکو براسی هم جی مراقیه هم جی اوی از باورم گلک تشتین تاریک و دوان دوره دا اویش مرا رونی بوه نه تاریک مدیتنه
قنبه و خواندوان جمعه تاریبه انا دوين اجيا مش جديدن باشه سلیمان مالته آوا ده وقت وقتان دوی شوکی گرم آخاوین استانبولی دا سپاس کن ام تویدانی دامان برستیل دی به هر درجه گرد سپاس چارده سپاس کن